Ngelinye ilanga mangicabanga ngithi kwaku 2017 sisentabazwe. Masisentabazwe kodwa isimo esangehlela kwakuyisimo esisuka kude. Ngakho kwasuka nje inhlabathi sake sahamba lesakhe kwendawo. Kwasuka nje inhlabathi ngacoshwa kuleliso kanti leliso livele liyangihlupha. Hlale babhlungu. Esikoleni mangifunda bemthi mangifunda belona lesheshe lizwe liqala. Lizwe libhlungu uthi lona selikhathele. Kodwa mase ngilandela into le ebese ngithatha njenge amahlala khona lezi zinto kuthiwa amahlala khona. Kwathi ngelinye ilanga ngangisemncane ngithina ngiyola 10 11 12 kanjalo. Ekhaya ke ngokuzala la eQunebe khona la uthi seQunebe la eMasangweni. Besuka ke umzala esebenza kwelinye iplaza ekuthiwa kwaMathatha ubela umfula nje uzingathi uzanganene. Kuthiwa kwaMathatha ubela uze khona. Besebenza khona ekitchen phakathi. Mangabe kukhona izinto ayitholileyo sabe siwele sabe siyilala athumele ukuthi asize sizomhlangabeza simphathisele lezo zinto sambe sekhaya. Ngelinye ilanga ke sawela ke saya khona siyafika belunga bekho sahamba ke sawungena ngaphakathi ejantini lomlungu sehla senyuka lapha sibuka izinto zabelungu bengekho abelungu. Usesuka ngithume indlu yabe bangaphandle ayibila ngaphakathi. Amabhuna vele amageyilana wakhele ngaphandle. Usiyangithuma ngithiwa ngilanda icathulo phansi kombhede. Hamba befuna ukuyipolisha khona lapha ngaphakathi benamanye amantombazana. Sikahamba ke bathuma mina nje ngathi ngagijima sale umfowethu ngaphakathi. Ngagijima yimlowa ayingafika khona. Bangifika phakamise ingubo le angiqala ingubo le embozi le umbhede eziyathinta phansi ngingayiphakamisi ngivele ngifake isandla ngicinge ngesandla la ukuthi ngizozizwa icathulo lapha phansi kombhede ngizizwe ngesandla. Asifake isandla kakhuthuza ngizwa ngizwe into ngitshela ngamanzi ngiphume istonsi isandla ngisibuka. Simanzi into engithenga kodwa kungabibikho ukuthi into engasibe ingozi engitshela ngamanzi. Lo ngisiphindisele futhi ngikhuthuze. Siphume futhi sesimanzi istonsi ngizwa imayisi nesikhathi ngithela lento istonsi ngisikhiphe. Hayi ngibona ukuthi hayibo ngathi ikhona into ekhona. Bese ngiyayiphakamisa ingubo sengifaka ikhanda. Ngifaka ikhanda ngifuna ukubuka kahle phela ukuthi iziphi icathulo. Mina ngifuna icathulo angifuni lento le ngithela ngamanzi. Ngifuna icathulo. Mangithi ngiyabheka lapha phansi kombhede. Icathulo kusho ukuthi ke kumnyama bese vele lento ngithela emehlweni. Uthi cha. Ngithuka lapho vele ngene kulo leliso leli. Ingakho ngithi ngase ngithatha njengamahlala khona. Ngoba into yenza nje ngiseyingane. Yangithela kuleliso lesidla angibange ngisaphinde sengifaka isandla ngaphakathi. Ngendlela okwase kuyiyo engase kuyiyo emehlweni. Agcuma lapho ngaphuma phandle ngakhala into ongayazi. Sekulukhona ukuthi ngiyofika lapha ngaphakathi endlini yabelungu lapha bekhona. Bangizwa sengikhala bagijima beza kimi yini? Angisabona silethe sengivala amehlo nje sengivala amehlo ngiyakhala. Ithi khona into engithelileyo lapha phansi kombhede. Athi inyo imfezi ngenhlanhla imfezi ayisheshi kahle. Iqale isebenzisa amathe eqali lenyoka ithi imfezi. Shaye ngamathe kushaye mayibona ukuthi sekunzima ukugcina ukuthi kulunge. Bese sihlasela ke ngamazinyo. Ukuba nje yavele yangiqala ngamazinyo. Kwakuba nzima ngoba kwakungekho nabelungu ababezongithatha bangisephi. Akungekho ngiyokufika nje empakeni. Nayimpangeni kwayiseyimpange nyanyana hayi ke. Seyitolwana nje all of time ethile ikhethwe ikhona lapha. Nabo bangithela nje bafuna izinto ezithile abangithela ngamanzi kodwa ngathi mangifika ekhaya umama bangikhamela ubisi lo lwengane wakhona ingane ibeleni akhama ibele kwaze kwaba ngcono kuleyo nyoka le kanti lento isingena iyaphelela lokho ingihluphile njalo ngizwa mina sekungcono nje kanti izongihlupha kwaze kwaba kufika isikhathi sokuthi ngiyasebenza mase ngithenga imoto ngihamba ngayo bengihlupha manje ngavula iwindi le nje lingakini makungena umoya vele ngiphoqe ukuthi angilivale ngoba lizongezanisa izovele libebhlungu into engakaze ngiyibone libebhlungu into engakaze ngiyibone manje njalo ngiphoqe noma kuyashisa kufanele ngilivale ngoba ngaqala ngemoto yayingenayo air conditioner ngishayela nje ngomzini vale nje lena khuzana vule lawa ngale kamawindi zengithi bajabula abantu
abanama imoto enama aircon njengeka Mfumbathe eduma kudumize lonke le mayihamba lapho ngayizwa mayisiduma ukuthi ne air conditioner vele moto phakathi ekubulawe ilanga phakathi. Oh mase ngifika lapha eNtabazo 2017 sengikhoshwa ngavele ngakhoshwa ngqo kuloleliso. Akhoshwa lenhlabathi yasuka yavele yangena kuleliso ngacikika kusukela ngomsombuluko olwesibili yemgidini nalo leliso olwesithathu olwesine yemgidini ibuye lapho libhlungu lelizayipayi lelisa iphile lento lengithi abangiphephetha ababoni lutho kodwa inhlabathi oningizwini leyo. Uthi ngolwesihlanu sebeyangibiza bona bamntombela lapha kwakuyimi nomvangeli umakho waseGoli. Uthi baba abanolanda izitshe ebuhleni angithi nazi incwadi zokudriver kunjalo baba nazi animoto abanothatha okhiye lapha baba hambe nolanda izitshe ebuhleni libhlungiso ngaleyo nkathi ibomvu ngalendlela isimangaliso sengize ngasho ekhaya ngafonela uMavelakazi hey ngisize lapho ngibuyele kudokotela mangifika nje into yokuqala ngizoya kudokotela ayobheka leliso elithile ngaphuma. Sabe-ke sesithunywa-ke bafika kimi ukuthi ngenze njani ngimbikele ubaba ukuthi ngeke ngikwazi ukubona emgwaqeni mase sibuya sekuhlwile sengikhoshwa zimoto ngizokwenza njani. Ase ngifikelwa ithemba lokuthi naba abashumayeli sasihamba nabo bozongisiza bakwazi ukudriver lapho nganenkinga nje ngizoyinikeza bona imoto wake washo lo mshumayeli wathi baba kathandi makunika into wena bese uhamba uyinika abantu. Cha-ke saphuma lapho sahamba leli imoto ishayelwa yiphoyisa umakho ke iphoyisa ngiyazi ukuthi iphoyisa hlala liyiphoyisa ihamba nomfundisi uKhumalo yithi laba bathi mabehamba besifika sibafika babe ku toll gate lapha khokhe bama ngaphesheya basilinda saqhela nasafisa balandela angibalandele mina ngiyahambela nje ngemoto angijahile kanti bona bajahile mina umthetho wami imoto angijwayele ukugijimisa ngoba ngiyazi ukuthi ekakhulukazi manje ngisuka izongithatha izingibekela ngiyakhona ibuye ngithathe ngibeke ekhaya ngijaheni ngoba ngizofika ngehle ngayiki ngizoyihambela nje izingifikise ekhaya angigijimisi-ke kakhulu ngiyihambele nje kahle ngithi mangifikile ngoba izongithatha izingibeke ekhaya imoto. So manje ukuthi igijimiselwani ngiyengimangale nami ukuthi isigijimiselwani imoto. Cha-ke bantwana bakaNkulunkulu masiphuma lapho ku-toll gate basilindile uthi umakho mbakele inenkinga le moto iphoyisa kusekhuluma njengephoyisa inenkinga le moto cha ayila inkinga phoma nje yini kwenze njani uthi uKhumalo sishayile phela sishayile mbakele sishayile phela sisheshe sibuye lapha singakwenza kuhle kakhulu ekungaboni ukuthi hayi angizame nami ukushesha shesha azama-ke ukwenza into engayijwayele hamba-ke kodwa into okwakufanele ukuthi ngabe ngiyayiripotha lapho ukuthi iso libuhlungu kodwa kusukela lapha kaze ngizingu-report ukuthi iso libuhlungu ngoba lalo lingasebuhlungu ukuphuma kwethu eNtabazo singena umgwaqo ukuthi kuphi lapho unyazi lwezulu elafike lakhipha lokhu bubuhlungu ithe mina mahlala khona ngoba lento yangiqala la kwaMathatha la ngezansi mawehlela ngezansi uneplaza khona la ngafithwa khona inyoka bese ungamahlala khona ukuthi makubuhlungu kodwa ukuthi unyazi lwezulu lwangena nini emotini lwafike lwangikhipha lesi sathi sifika epheni nami ngase ngimuhle nje lapha idodo lami enginalo lihle linesibuko angihlale emafubini hlale idodo nje lihle elakhiwe kahle ngathi laseBhalito nalamshumayeli ngikhanyisa ugesi mawungena phakathi ngathi mangifika ngathatha isibuko ngathi hayibo lobu buhlungu bushonephi ngalibuka iso lami kade libomvu ngendlela eyisimangaliso seliclean njengoba linjalo kuze kube manje amen ngaphila ingane zakwethu ngasinda ngingakaze ngiye ukuyobika wangisukela yena nje wangiqoka wangithuma kanti ufuna ukungiphilisa ngaphila ingane zakwethu ngonyazi amen uNkulunkulu lo ngikhuluma ngaye. Ngabe sengikhumbula umfundisi Magwaza khona umfundisi Magwaza kade sinaye lapha hostel umfundisi Magwaza uthi kwake kwathi ngelinye ilanga kwakunomshado abakwaShembe nabanye kushadiswane ke kube khona ikhetho nomthimba bese kubonga laba kubuye kubonge labo kwathi ngesikhathi sokubonga sokuthi akubonge manje laba bakwaShembe inkosi isikhomba lo muntu owayengakwazi ukukhuluma kahle wayenkwankwazi
umqalo wendlela uthi wena ozobongela abakwaShembe angikwazi lo muntu iphika nje ukuthi ayikwazi bagcina eseze wazi wayibongela yena lapha athi khona uMagwaza le ndoda leni kuba yayazi ukuthi ubani lo ekhuluma naye yayizovuma inkwankwazi ekhona ngoba kwase kuyisikhathi sawo sesifikile ukuthi isindiso kodwa lokho kunkwankwaza kwayo yenqaba yagcina ingasalitholanga usindiso amen